Kristo murungi twakutangira wasiba kurungi ahi wasiba hona na naho kuturebera ntwebaza webare okutorana ukagumana ureba TV West shaha zaba ibirizekiro erizoba nebiro 24 byo kwezi kwa kana umwaka ogwe2025 twakira makuru agacencwire orukuzaga kusehonde Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian orumo rwo bonero bitutakaga kushizeho reka tubanze tworeke ibyija bagebembire rero na bwanyuma tuja kuretera makuru mbwijwire emeto ya makuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Omagacencwire kireki President Museveni yasime imirimo ya retired Major John Bashija Kazura okuzahura ihanga. Enkuyanjani bakeshuka hari St. Peter's Basilica okusibura Papa Francis. Bashatu bafera mu rubutandu eyabo mu rurembo rwa Hoyuma. Atukongera kubasare motoka ya Luzinga control niko kulenga okusala yalemererwa yakora overturn. Emeto ya makuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mchakwe kwatiro mu bibari kwega. Kutangira umakuru gita gacencwire kandi uruga kusehonde Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian orumo rwo bonero twatandikiraho enkuyanja y'abantu nubakitaho mukereziya ya St. Peter's Basilica okutera erisho rya hamheru ahari Papa Francis owafire ahizobiriro kubanza. Papa Francis naija okuzikwa aharwa mukaga orwesandeji. Enkuyanja y'abantu yayishwe mu kereziya y'onkuru ya St. Peter's Basilica omu Roma okusibira Papa Francis oyisirwe uburwire bwa stroke. Omubiro gwa Papa Francis ugaramisibwa harutara hagati y'obukomi bw'amani obw'abasirukare barukuma Papa aba Swiss Guards. Papa Francis atwirwa mu kereziya y'umuyobozi okumushabiro okusyanya nchakaro rwa katano obushanduko yerachingwe shaye muzo umuyobozi kandi naija kuchingwa kamerengwe kereziya Katolika Kevin Ferro. Sancte Antoni de Padova. Ora pro Sancte Bonaventura. Ora pro Sancte Toma de Aquino. Omushahi 12 zonka abantu bari kurenga emitwaro 5 nibo barebera omutumba gwa Papa. Sancte Benedicte. Ora pro Sancte Francisce. Ora pro Sancte Dominice. Ora pro abantu bari kurenga mu mitwaro 25 nibo bari kutekatekwa kuza mu Vatican aha mukoro gwo kuzika Papa. Sancte Aloisi. Sancte Filippe. Misa yo kuzika Papa Francis neija kutandika rashayi na zakasheshe izuba rero mukaga omuri St. Peter's Square rero nabwo nyuma ziko hari St. Mary Major Basilica ekereziya y'Papa yashabire kuzikwamo bwa nyuma yo kutaya y'imirundi rukurengo muri Ghana arukuza kweshengereza omubwiro bw'amazira Papa. Santa Paula.
emisa y'okuziika Papa Francis neija kwebemerwa Kardinali Giovanni Battista Re orukwebembera itendekero rya ba Kardinali mu Vatican ahabwa TV West and Aidan Bataringaya. Aidan Bataringa yantugumiza munamakuru abantu bashatu baferaho omuru butandu yabaho omurembo rwa hoyuma bwa nyuma y'umuvujo wa motoka yechika cha fuso okuremererwa akatomera ababa barya hari pichipichi. Tandeji yabo muri rya tete argutora hoyuma kuzachukube bwa nyuma y'imotoka ya fuso namba UBN bitanu kaganisha tkashare R yaremera umuvujo wayo nukwe katomera umuvujo wa tuktuk namba UFX rkaga atanamkaga kashare F nyagamba baito ko muntu akuruke motoka yage bamutumira ki ngira kura ne kutuza nairuka nyaturuka heru ngira kusanga abamaze yakutomera abayeti motoka cyabahindi parking hano umusajja lo kwa isire ayirindukira abantu bepikipiko bayini baruka hanati atukongera kubasare motoka ya luzinga control niko kulenga kusala ya lemelero yakora overturn asazire motoka eno nayenda kusala watukutuku na wali hagati mu ngudo hati yasanga yo mwana yamutera yamuyitiraho niwe banize kuyita Ombafa harimo wa pichipichi wamanywa hweria Irumba umutura wa Bosisi hamwe n'umwana w'imyaka 4 orukwetwa Ethan abandi tubakamanyura amazina Wita hano abayiroho moja boda na aruge ifo bakumweta Irumba abera hekero omukazi ahekera omwana aroma isoge pikipiki motoka ikanetero omwana ekyo omwana yagweraho nyina omwana yaguruka pikipiki yayemera mu kimungu uwo mwana yafuera atogo moja wa boda yakugara hamwe wabaina avuga pikipiki yachuweka maguru gano bona byafoka binyama ati bamuhimba bamuteka mutukutuku yamutwaranga yamutwarumirwana obutuku ijuka mubwire bwa Mary Grace Mugaso akaba hakaine ni motoka koto kuraba kano munguda agati mu town mundu babifunire ho kuraba bayita kivuga kibalemera naba traffic osi traffic ahikirwani yarora embera yaberi yokora bukore center mihana motoka zisire ngude zo mu kivuga kyaho ima hagati abantu bagenda ho kuraba zikozere jamu bwanyuma ya butandu omvujo wa motoka yakwatogwa tubambwine kandi ebyenjenda byashanyara so tucharinzira kufuna detailed report bwerakejanja kubamanyiza cyonga sofa bakugamba abantu basatu nibo bafire so ibindi njya kubanimba manyisa mazira kutunga detailed report ejo butandu ya kabiri herukuba umwanya ngo gumwe kandi hona yahereretsure ekafera mu mvujo wa pichipichi gasha kwa Ambrose nwagaba katoto kurugo busasi kandi webare Ambrose nwagaba katoto ntugumizamo na namakuru wombergo mugenzi retired Major John Bashija Kazora gwazikwerizoba omuruto makashadi omuri district ya Mbara bwanyuma yo kufa ahizoba ry'urwo kubanza arkwitwa oburwire bwa shikari President wihanga Yoweri Kaguta Museveni yamusima ahabwo kuzahura ihanga omwaka ogwaruko mu Rwanda 92 Omugenzi retired Major John Bashija Kazora yazikwa omulchitwe Rutoma Kashari district Nimbara omukoro ogwaikwaho enkuyanja y'abantu eyaberemo n'abarebereze bana kandi yashobora John Kazora yagire wena na bagenzi beye bamushangira umushaka umwaka wa 2082 ubuyaro bakore bijezo byiye Makerere University yagira ngo okushara mu kwa John kuija kuwandiso kete kibubi na nebi yakoze n'umushaka nicoreka obumanzi bwe na no kumunda kwihanga ngayangira tingakusindika okajenga engaruzimusha yapereza miliyoni 10 nazo zongera byabiri yahiye Usiuka kumkirunga roya tuilengaje mnoga etwara ibane kwa furaha omugenzi abyarayo omuntu ogwo kuletera abantu okumwija kandi ekimanya kwisha n'ebintu mukama ayisube amuze umusingi ngore ngino kutumwa okuhandika kandi okutumwe njya kukwasa Nywana wa Archbishop Henry Orombi
kandi wanshaba mbaise okusasa abokufeebwa Honorable John akandeeta omukaha ndina omukyalo wanje Honorable Nambo was away. Yokusima my brother Bishop Sheldon okwiza n'abantu bakandi banje mukajya kutumuza amayana y'obundi bulemeezi bw'okafeeriwe mbwenu nimpurabitarije yabere munonga okujya kutumuza nkeka tugenze busha omero osisira eby'obutegetsi byishabirugaho Yesu watakiruka ebina tuzemu namwe nicyo twashimira kwandarira abanyabutegetsi batarabona bamwe nabo bahika mukoro go kusebara Emanze retired Major John Bashija Kazora Message is of course. Bakuja ngo mushinja tahinduka rimi ahinduka cyane ejo process nkuru oshanga harmu enyicheza ngu chopimuka over hadi kure mu mujigwi ngo abantu bagera mu chopa okemuka the parliament of Uganda from the parliament ya Uganda ya Jomkono festival parliament ya independent ya tandika kwemi mwe ya history chanyiza chakuisakobe the powers that be, and when it came, Bamkwaka, but you envy just when children become it. Invite you tomorrow, because I think tomorrow is more important than today. And today was a kuzika John in Sankechi, and I think he deserved it. Wajwechera ihe rihanga Uganda Major General Sabit Muzeyi yagirango baferwa Emanze Kando Mahabuz. According to Christian teaching, death is part of a journey, not the end of it. In that journey, we are called to do good, to leave the world better than we found it. He lived this. Omjenzi yasigabana abamusema abarukundo no kubakuza okurungi. I thank you that because we never went hungry from your home. Thank you for loving us. Mommy, I want to thank you. Thank you for accepting us as your children. And everything is in your head. The moment you put that pain in your head, you will come back to the operation. Pain yaruga. Enkunzi y'omugenzi Naomi Kabasharira yasimiba abo kumutesa. That was it. So nacho chikanyambaho icho chanyakasura. Akabana akunde kanisa. Munonga kada kujia nizana kakamaje. Akunde kanisa kakakunda n'abakujenera. Retired Major John Kazora yafera amyaka nkaga na mushanju. Aba TV West ndisenyumo Gideon Omrimbara District. Enyomo Gideon kandi okutusyaho ebye byaba akushendekereza ombirwa Major John Bashija Kazora mukama
amuhereze ecihumuro kirungi ntugumizamo na namakuru umukago guru kugita amahanga ginamahe agaruka Rwanda sabanyambunda ba Al-Shabaab muri Somalia ogwa African Union Support and Stabilization Mission omuyihanga erya Somalia bayoreka okwatwaho ahabwo kubara sente ezo kugumiza mu mission yo kurwanisa aba Al-Shabaab omuyihanga erya Somalia byagambirwa mu rukiko urumazire biro bishatu muri Kampala. Commissioner w'omukago gwa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia Bankole Adeoye kanagira ngo miliyoni 15 za dola nizo zirikwetagwa buri kwezi ngukonka nibakoresa miliyoni 16 ahabo mwaka gwona abakuru abarkwebembera omukago ogwa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia nabajango buremezo obu bwa marameza ashatu obwabisherukare batarukushashurwa hamwe no kubura ebyo kukoresa omurutaro ibura ry'ebikoreso obwa hati n'enshonga eriyo negarize nyime ehururu y'amahanga agarukurwanisa abanyambunda ba Al-Shabaab agarmu Uganda, Ethiopia, Egypt, Djibouti na Gandhi noba mahanga nebitongore nka United Nations, European Union, United Kingdom na mahanga garkwegitiro mu kagugwa Intergovernmental Authority for Development ningash IGAD gatwire ngaho buyambi tuburukumara okoro mu rumo gurkwetagisa. Minister w'ebyo kwerinda owihanga Jacob Both yasima mahanga agariyo nigarwaniraho Somalia okukuretaho obusinge abajwekera okurugo mu mahanga agaruko obuhwezo muri Somalia baraganisa kugumza mbarukore ikintu nico kimwe okureba ngo Somalia yaterera gasha kwa Chime Muhumza muza umurebe wito murunji ntukusima webare okuguma otireho kandi no kutora na kureba TV West ntukumanyisa mnoba sana no kutukuratela live aha YouTube hishira aha social media handles zitwa Facebook wa Twitter na Instagram okuraterenda endajererho kandi basekwa no tureba aha YouTube live at TV West Uganda twaza kumuraho tugaruka na namakuru gandi agaruka kurataho abahire bitugakutungeza parish development model bazigaruki no murimbara nimbashabo kusasurwa bakama banje n'abantu mwena abariso muri sinziro beyongere koresa mizgenumi okutungura umutindo gwente jinguza kufuna kandi ngwanza kufuna increment amateganje ebyo si byange kuba ekisooka ddala nze sinaba kufuna kintu kyonna kuva mu paalamenti ya Uganda kyewali ekyokubiri olugambo nze lwempulira lugamba nti no baalina be basiima olw'emirimu gye baakola ate nze sirina gye nakola leero lwenjogedde mu paalamenti luli nalayira luli nafuna bufunyi alternative budget kati sirina lwaki nsiimibwa era waliwo bannamawulire abamu njabba kuva mu mbuga z'amateeka bwe n'abasibasonyiye okugamba nti bame ba paalamenti 15,229 buli omu yafunye miliyoni 10 nga nange ombaliddeko nze oba onkozeeko kalebule wattu nze naakajja temuteeka mu bintu byammwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nevi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia.
The new Kabode smartphone nebyaka byonna. Get the new Kabode Super Smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpola in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyinji. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Poto ninga shi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja citu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives our passion. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yakini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Tere kuteza hangover narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywade ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wachinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Imbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abuje n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amata jigit gona esimu notu mshanju ina note emwe
2 3 4 5 6 ninga noti mushanju 4 4 4 4 5 5 5 5 ninga noti mushanju 4 not rukumi. Umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa sinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha. Kuruka yuko mukawumuro ntugumizamo na namakuru agacencwire abariso muri district ya Isinjiro beyonjire kwejumbiro mu kukozesa amizi genumi okutungura umutindo gwente zabo eno kakagumya okurwo mu cyaro ca Cyabinuga umugombora yakagarama no mwahabarisa abaru kukozesa amizi genumi okurwo mbe kitongore cha Yulas kakagumya mukama wa Par Mixed Family kushango mu cyaro ca Cyabinuga umugombora yakagarama mu district ya Isinjiro no mwahabarisa bonjire kutungura umutindo gwente z'amate ubwa rukweme sente zabo amizi genumi okurwo mu kitongore cha Yulas kagumya yine ente mwenda ezari kurisi za haruporoti yitakiri kwingana futana ni 5 harigana 50 ezari kurisi zo mucuju kandi aharu kuturana nekaye nakozesa artificial insemination okweme sente ze kandi ubwo mwanya kujyana umuce twina hono miyona koreka ntukoresa AI nico bakweta artificial insemination ninge cyo kukoresa amizi nangwa mwe bagita amizi ko kutere kikato konka niyo niba kweta AI so artificial insemination niyo ndukoresa umuntezi nyina famu kandi yendo niyo kunyamba umukubreedinga ningo mukufuna enyena ninga ente y'amatema rungi akwana bagira ngo ente y'amatema rungi to kukigura koreka nogeza arza ukikumanyisa ngo AI ni nyamba ko rugabure areve indoho gumana nyongera higuru nanyoshange nazo muruta ananitano ruta 50 nkeza abandi kandi kingwa munci basika nagira ngo kukoza artificial insemination okuhat sente ze cyo muhwerire munongo mu kucokente z'amate kandi nakama hagati ya rita 9 na rita 5 z'amate buri izuba borita y'amate najiguza shirinjiro 16 kandi umucanda najiguze 12 nondo kuzanke kandi ko kwikaho arakata bakumva na umushobo ngushangaho ambuze chikachente yanje of course nimbanye nebishane mbumoreka angambire ente yinyine mugambire ente yinyine hatanyurika katabo anyorikente anyegesa hanyereka teji egietineti einama ne kamweti egietineti ne yachireti ne dakuzara abana bati mwe naza kufuna manyantente yinkuza kutumunte yanje ne kuberieti ngitamoro kumayina mwene umanyane kintu kinkuza kufuna kandi ngumanyiza kufuna increment amateganje ekije cyari kurisizamo aha mutwe gwacu no hari kubike byo kurya byazo kandi aineho na kamera aharu kugumana reverente ze okucira mununga haba harumo enter kwenda kwema ahabwo kubaniza bazino ubumanyiso buzurukoreka enteke kuzo mu hit first time ninga ke kuza ke kwenda kwema first time najireba tinko gisavinga hati nimbandike birebyo mpaho ntanka kujimontaringa haho 2018 kuko mabirabira na chumwe sine zingure mwente nenda kwema ninkezi umwe noreba yaba hostile yanda ngo kutanka kutende ubundi uri agumana itembe zindi ubundi uri yareta myukasi achundi cyayo uri agumana rete ibintu bikwera bekarales ubundi atinkezi mwezi kubana zikamwa izoberi sharamate ubundi ushanga erinkaho mwene budakike restless izo nusenze nkucira kugireberaho kandi n'ikindi emwe ko kuzomuhita umufamu wompa ati n'izindi urezangumana n'izina amezi nkatano kana urezangumana zigenda kugitemba ikintu cyo kwasa kucimanyiraho kandi n'ikindi nyine munanka umunyine munanka monitoring kamera Jijo ente kweri kusyo bwire bwo kuzara nabatandaka okugirisaje okumara amezi 3 kandi yaza kuzara nabatebekanisa ho kuzara okwenda kurinda enye n'ubutakwatwa oburwire yaza yatanka kwenda kuza kuzara hati byo signs zo kureba neza
urebe stress urebe vuruva yatanka kwanguha ureba nereto myukasi nemirire yayo mbire bine tanka kucendera hate kitanka kucendera kuya nakoreka ka FPNC izinkutebe kanisa nchino mwanya guru limited munonga konka tukunzibira kuzacho umwanya gwanyi ninkwato mwanya mwengu ngutereza tahekivera ninge kitapi icyera zaro yenda kuyasubira kuzara kagumya nagira ngo obuyabira tandikire kweme sente za rukozesa amizi genumi enteze zikaba zubura kwasa bitakija yatungo obuhabuzi okorwa mu kitongore cya Ulasi eco muhweriro kucoka enteze arukwenda Christian examination omukubanze kizwe kinabire nyine ikinarebere mu kandi kinkumanga binji bine ikiri poor timing ico poor timing ikaneretwa kubanta na benta consultinga ba doctors ba veterinary mwini nkora kuja wani basakwa ni nchimanya konka saving entebere kwasa chikawe mirundi nkebiri ntandi chebiresha konkurugana funa abayurasi banshobora at least twastama meza banshobora ngo wanda kora AI ngo ibe successful no koroti no reboti china gambira kumutama monitoring camera bano kujanga bakona kan bachiyekizwe cyombo so icyo kizwe cha AI cyo kujanga kwa timing yo kujanga ente tinakwasa aticho chikarga abayurasi binembo zente zubonire ezebika byona urukwenda kwejumbira umukurisa ko murembe nabasa kubashikira konka atinkanya we mu risanja nyindente yamate kuri semenia ni mujatiro kugenda mu yurasi habwachi bine breed zente zubonire nabarakatabo bakwereka bitabo byabo bakakwereka history ente zo kwa bine breed yente ebonire kandi bine bakora na follow up afama bamanya kora watwirente yitu ikaperforming eta nitwazeta ekitongore cya Ulasi cehireyo okutungura omutindo gwebyo buriso mu Uganda okurabira mu kuhereza abarise mbonungi yente zicokire ezo murembe kandi zirukamwa amate mingi ahabwa TV West and area Sartugusa Zamuna namakuru Rubindi Farmers Sacco bigwirita Jerisia umurembo rwambara kandi eri digwirwe na nikigendererwa eco kusya obhereza abantu office za Sakweji zirya ha roundabout aha mahembe gente aho umurembo urwambara umukoro go kwigura Sakweji mu butongore gutandusure no kumba ba band okwetorora urembo rwambara Edgar Mpeire urmanager w'itajeri na Jang Sakweji neisha kwera abanyambara okubika sente no kweguza ubu barukoresa obuhereza burunjo burho okushara mo kuleta branch ya Rubindi Farmers Sacco muri Mbarara kireswe demand ya tureba ngo hakura na hituri tushemeye kuba tujyo mu Mbarara city nituhereza Rubindi Sacco ekatanke 2012 kandi ekatandikira Rubindi konko bwa hati eina matajana agarumu Rubindi igorora akashando mu rupwejo hamwe nerye ryambara no kwesima kwinji ahabwa Rubindi Farmers zo kutera branch Mbarara abo kuba tubire numendo nabona kujangana urugamba rwo kuza Rubindi kora transaction zawe kana n'ekindi okutambura ne sente atesha heza nabanye nakasente kanje nkinganyo ngo mu byana Rubindi najambara kwa transaction zeye ningataka sente aza Rubindi na no mataja gandi so ntsima munonga abo kuturetera obuhereza kinitwe anza kubahereza ubuherezo bwa loan kaburisho ubuherezo bwo kubika ninga savings then ichamani nkaba business twinho mobile banking aha sino sente agent nezindi banks commercial banks twatangana nazo debirengu kwa kwija no mutawoni ningo musite abantu babasa kungo buhereza bwitu habo kuba buherezo buhereza burunji ahitubetereza ni babusima so tuzengo buhereza burunji katubaganeho n'abantu abambarasite abanyambara hatino bashabwo koresa itajeri hamwe no kwishyira office obganira abuhereza ubarkwetaga bije begitira hantunguka obwene tukora na Rubindi Farmers Sacco banka yonka ejya musinje gwedini kandi akora mu buringaniza kandi kwereza abantu buhereza omubwire buke munonga
Gashakwa Christopher Himsibwe. Christopher ahimbisubwe ntugumiza n'amakuru mukuru wa Sako Yangango Parish Development Model Sako umurika gonji umuri district yambara Maria Kobusinze ohereze kukumwa ahabwo kwiha abantu bituga okubaha sente za Parish Development Model ajemesereze bwo kuzishashura buguru butakora hansi ogu ashashwire miliyoni 3 emitwaro nshanju na mshanju na 13 kandi zagarurwa abantu abiyabira zihireho tuvuze tukakoreka amakuru gito gacencuire oku polisi yakwasire Miri Yakobusinje ora mukuru wa Sako y'emyogo mu Rukagwangango omugombora akagonje mu district ya Mbara owayikirize miliyoni 3 n'emitwaro nshanju na mshanju n'13 ezihira abaturanke bituga okubahereza sente za PDM oguhata jemeserezi bo kuzigarura abantu abiyazihireho nimbashabo kusasurwa bakama bande n'abantu mwena government kathereza umurumo kongatera twire byo kukozesa so nito kutwaye tujanga abantu bathereza support abantu bagaruka baturabe nyuma bayo batana kasimo mbwene mutkorire nito tubakorire twanshaba ngo abantu nabo baza ko bakore konga bwa nyuma yebi byona politicians nibo bayo barye nyuma namaji yaringa abantu atarjiro umuntu no yagata kuteka mwaka sente muna kufuna sente za PDM akoshiye kufuna miliyoni imwe farati atine kishaziroho atine cyenongireyo okagaruka kakwata sentezo okazikoresa orikuma muno ija kuzigarrayo Echi kije ahubwo nyuma ya ofisi ya mukuru w'ihanga okutaho munshongeji bwa nyuma y'abatura cyana na munano ukoreko kwetombuita okubabiro sente zebituga akumanya Florence akaga sente za ngango za PDC yaga yabantu sente akabaza biho miliyoni 1.20 yaheza atanga kushoroma abandi 18 ikumizenga ubwo ntawona agent no mukozi wa government wabiri na handuringa issues zendanga muntu kurite ndanga muntu itari mazinage kugitaho sente wewe parkifu noha andara iki habo kwani kirebeka ubu buzu tubura hariyo muzeyi wo kuboga no basa kushanga ishureze rupango mukuru w'entebe ya katano abo district Didas Tabaro aragira mukuru wa Sako ejo kwemerezubwa kandi aragire n'urukuru by'ubushobozo mu district ya Mbarara okurondora muzombigere mbwenu abo bushoborozo bwampi ogucya person wanyu ogwabiraro ombenu mukoze sanga cya person abo kugira ngo ayine mishango eliyo ne chondozi baho hatogwe namwemereza wera umugambere ngu ni mwenda arete sente za government abantu abiyarese kurugahero mu district agandi bazo kutungira wabo umuyobozi wa RDC wa district ya Mbarara ajumerira abo bona bari kucyumbagiza program za government ezigenderire ku bingoboro sente za PDM sente zo kuzanisa government akareta sentezi kugira ngo zibayambe iwo umuntu wa hansi otine ntasya zibase kuyamba okurakorane niyogere cyuwaye Gashakwa Michael tumwakire Chile ntugumiza mnamakuru ba speaker baza districts za Buganda baziro rukiko urwo kuhendera umwaka rwa ba speaker bona abarwegitara omukibina cyabo echa Uganda District Councils Speakers Association urubire ahambaga nkuru eza district ya Mtombo aba district okorwa mu ihanga ryona rushitamere ahambuga nkuru za district ya Mitoma ahashayo kutandika kucika intebe z'aba speaker okorwa mu cyange cya Buganda zibereza rumbusha kandi urukiko rubere rumu Major General Kahindo Tafire oshabiro kuchondoza okureba bwenshi aba Buganda batayizere. The Central Region happens to be very populous with many districts, and for the speakers of the Central Region not to be here says quite a lot of things. It speaks very loud. Their absence is notable and regrettable. There must be something hidden underneath this absenteeism, and I emphasize we must research together
and establish what is wrong, what is going on. How many are you here? Four out of 36. For us, in the army, when you hear one bullet, that's an accident. When you hear second bullet, that's a coincidence. When you hear third bullet, that's enemy action, going to into the trench. That's enemy action. Urukiko Urundi baragendereire okushishima emikorere ya district kandi abarwetabiremu betombeitire government okubahereza sentence okushoronsia emirimo yabo. Are we still in charge of districts if members of parliament can alter our budgeting plan that we want to do ABC roads as district council, but the members of parliament also come with a different lineage of roads to be worked on? But councillors don't even know how much money goes to their districts. Come up and complain and tell us. Because the cows are supposed to expose everything, even pin on the notice board. But you go to a district, the councillors are saying, for a long time we're not getting money for water. We don't have enough resources, and therefore we want to embark on doing serious resource mobilization. So we didn't have a fully fledged secretariat, but we are looking forward towards ensuring that the secretariat is put. Finally, unity was lacking, but through this association. Ekibiina kya Uganda District Councils Speakers Association kikatandikwaho ogaita abaspiika boona okwetooroora ihanga kandi enkiiko ezi nizikorwa buri mwaka okushwijuma emikorere yaabo. Gashakwa Ben Muhoozi muri Mutooma. Ozi utwikirize tugaruke tumureho kace tugaruka n'amakuru agandi. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente k'enchiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, Chenda na mwenda, ananina, Tina Events, nito tuwango muri burengero rw'izuba, abino buhereza bw'umurembe. Umuzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 052 00 oba tuterera hari 0 anana munana 5 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Katochi Ino bunuzi bwayo Katochi Keria mutindo Katochi Okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugirenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya Katochi mugume munyweco Katochi Ino bunuzi bwayo Katochi Keria mutindo Katochi Ina chama chayo Katochi niyeja mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
na hato kikirize nguri gashemerire kutandika kwega hato rinzira ngo abaze yamero ruju aha Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandisha bwo mwaka 2025 kuriyo no kugenda misho aha mugankuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibarebererwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanya buri kuciraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya olususulu nemeseza amaka gule bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Tugumizamo na namakuru amarwara abiri aharurengo rwa Health Center tugombecurwe omuruburaro hamwe na buhumuro omuri district ya Kagadi okwera okusyobohereza bwe byamagara ahabantu abaturano bagira ngo batwire no batambara engendo ndingwa okuza kuronda obuhereza bwe byamagara amarwara gombecurwe ni nyamukikuru hamwe na buhumuro kandi gari yarurengo rwa Health Center ya kabiri tubere tubire nituzakubika hirwariro bamwe no kurugamenda nizirugiramo no muhanda necyo kubanza na muramukazi wanje nderugire mari kuzahirwariro hawana akahariya yaje yayikayo yashanga umwana yafirire mu munda unyezi mukaga hatubwe nicyo busasi munonga bwo buhereza kutubahari basi abwe birunzi byatukoreye katondeshera igwariro twaguma turaceberezaho turafuna imibazi ngeni tobakazi turi kwisimba munonga rero yatuletera n'imibazi ecarenga okurugera abatura batwirinu batambura kilometers ziri kurenga 20 okuza kuronda obujanjabi omumarwaro gahare abakazi kuza kugemesa kuva bweranyange kuza rugasari kace bazarire mu muhanda bamwe bazaraga no muhanda kuza kugemesa abana kuva bweranyange bukora zamukuzahe twaturuvunika cyane kuza kugemesa he rugasari cyonka ati guno mutu tusemewe cyane bana basaba abakoreki abazenye kandi agambe ni waenda kwisasurira kusima umukuru bari nabasi habwo kutwijuka akaturetere mibazi omurwaro yabera twombekire kandi insurance abantu bakaba nibategana kurgaha kuzaburora mayiri neceka ngwe nati umuhanda wo kwiza omubazi ni gwabo gwahiye soto kumusima munonga bana bastinga simere omnyishingiro wabo yaga West asimero kombekwa ko marwaraga kandi ayina masukongo abaturanya mwenje nibija kwerwa twarete byabiraburamu emibazi na equipment zindi ezazire tagisibwamo omushaho orede ali munda
yatandikire gukora umurimo gwo kujanjaba abarweri turakisimira ruhanga ngo eyi turugire ni hali tibyanguhire rundi ticyanguhire kukora sacrifice abandi baratekereza ngirwariro ne kizimbe ingaha irwariro riri mu byingi tingasimira shabira abaturo kuri sakurunjo buhereza bwa ambulance uburuho bwa hati habaho cyetago nkabacara ababetaga emergency obwana obuletaga emergency n'abashija baraba baretaga emergency gashakwa Thomas tumwebaze Tumwebaze ntugumizamu abaturo muri ryantonde nabashabwa konjera mani omukwinjira entasia kutari okwinjira endayunka okwenda kushikiriza eki nabashabwa okutamani omukwebicira Chirzeki abanyamyogo mu ntunguka abebembezi ba government n'amadini abahinji n'abarisa babwina harike ligase omuryantonde kwajana no kushagika okwebisaho ko muntu wa burijo no kongera entasya omaka ekituru kurona nenge no kurona entunguka nyo plan yanjye kandi dori ni nyenda ngo burka hakiri burka umurkabo ebene basa kutunga entasya eyakubasa kusustaininga nangwa hakiri wiki ekyo nicyo kiroto cyanjye konke nicyo kiroto kuza kukikaho nyine kubanza kuraba omubantu abebembezi nk'eni abarya abakubasa kugenda mukegesa abandi n'abandi bakegesa abandi hati ngiye gukora gloves y'inka gloves ezirwaro mu Africa East Africa ni ko baito sima ya Dr. wa Kasamberia imo mwaza ni mjakure wao packets za green na white the hope legacy gloves ahantu ho muhandiki mukuru okurwa mu Ministry ya Agriculture Major General David Kasura ajumirire abanyamururu abarukurya bakeshemeza batarikwenda kubika ngo wabo entunguka bajebwe ababa nebayitiriza nebawasa bakaza ababiri okujja kongoli musiro era nayo jja kweba kanombe n'ennyumba nebozimba ennyumba 30 era jja kusula mwemu control your appetite ate kisinga mwebyo tebeka safe bwabarisa n'abahinji abine bakozere ebyo kureberaho hino bahabuzi obahira abanya-Uganda abaye bari kumenya kufamuka kale izoba umwana katika gwashinze kumutwara kumena kashanje kongesa ndewire kubwire gugure ku 35 ensonga zibe ziribi hakabaho kishana umwana mugwaho kuwahohire abantu barabiyora byabakidebe baguzwanzya bagutwara mu katari obina bromwana hachomba bagutwara grading umanye kutunga 90% abiratunga 70% naye serika naye bembera kabura nabagenzi banyu twaronda komiti eyayibembere kabura twagura kuremwe twagura generate yemwe twagura kandi 26 abandi bebembezi nibagira ngo entungukane basa kubaho haba hariho businje no bebembezi burunji ngaho kubyamba inganura ro byasho but finally watunga shelter wa mutirindara dende rya kabiri watunga food ezo shosho n'ibindi by'umuntu ashobora kugira atakatiro byiza hona abanyaryantonde bine kitekateko cyo kombeka factory y'amategesano kandi bashaba government okubashagika factory tujikora ina tatikora hata hariho factories eziri nyingi hariho gukora powder hariho gukora yogati hariho gukora everything products nyingi munonga icyo turonye mu cyito cy'ubu tutandikireho ezo kuyamba abantu abakwinge rucori abakwinge za soya abakwinge bihimba abakwinge bihingwe byo n'ebinyatsi byende eze sente no basakuza oyeguze kurga hari 0 mpaka hari billioni 5 omusingo n'ebintu byo kugirota ebyo rukora ebigambiro rukora ekitongore kya government ekya National Enterprise Corporation Engineer Brian Bahanda
obwabire natongoza ekigombe ky'abeegi aha rurengo rwa university kandi enzarwa za shema ekya Susa au chapter aha Charmanya Resort Hotel omurkabohe. Trust is hard to earn but extremely easy to lose. If I gave you 10,000 for someone and you don't make it rich, just know I will never give you a chance, and you may have fallen short of me sending you maybe with a million, a billion. Kuya omukago ogura kwembeke okashanganya chakale yawe yatandikira omu function keje okwana mu binche. So chikubasha manoko jango kuwija okaka abantu wanje. At least when jendo ino ojendo ino ko kwahindukamu. Mwana waweza university ko watandikeza. Kandi to barushoke twasubwire tuzine. Konko tuzine turukuru. Twasa kwaturu bakariyas. The moment waza kuzana nanye no hendero ufire. Ibyo twazire twahereze twarire. Kone myeto bashabura obutebwa hibarukuruga necyabaresere omu mashomero. Let us push the man first. Omushaija agira amaani, omwojo agira amaani, ayamba omushiki, nara omushaija ayamba omukazi, batambure hamwe okukurakurana turi omu values zaitu ekyafurika. Iteka Susa twashitama twagira ngo reka tuteho umuringo tutakubaza kuma tugeneratinga income twagiye gushaba. So twagira ngo reka tukaminga ku project twatekaho project kumene tuha steady income. Nabwanyuma batongwize project yeduka omutawuni ya Kabohe Shema erabe netahiza beji gasha kwa mai kwa twachiri. Ichize tugaruke tumure ukachen tugaruka na gebye mzano. Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN Wakanet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/Wakanet. Welcome home. Together, we're unstoppable. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Nze nfunyemu ekyomugaso okuyamba bannange eri ku kkubo. Nsooka kukola byonna bye bansomesezza ne ndyoka mmatira nti omuntu anfuddeko oba mulamu. N'olw'ensonga eyo nkubiriza bannange bonna abali eyo bwe muwulira omusomo nga guno nga batusuulidde ne bagala katusomese aba boodabooda bano babeeko nabo kibayamba eri eggwanga
mbakubiriza mujje mutwegatteko tusobole okubanga naffe tuyamba bannaffe. Prudential, let's live life together. Tuli nawe. Makuru y'ebyemizano empaka z'omupiira gw'ebigyere ez'abavugi ba boda boda zitongozibweho omuri Mbarra omu district ya Mbarra na n'ekigendererwa ekyokushagika abavugi ba boda boda. Empaka ezi n'ez'okuheza okwezi koona zirikuhinda. Omuzano gwigwire empaka ezi tiimu y'abebembezi ba boda boda ab'Akashari North esingire y'Akashari South na Gore Mwahari Zuro omuzano guzanirwa kishayi kya Rubindi. Empaka ezi zitebekarisiibwa Prosper Twise kurragire n'ekigendererwa ky'okutungura enkwataniso mu bavugi ba boda boda. Kunkaba Rubindi Rumba Town Council, you still have a room. Hariyo timu zizino zukuza kuzana nazo, so mutakaregeza. Kwenda kubasima kantu antu bashaba maintain this privilege. Na no kuzanaje kandi mucugumize abo kuba sports n'emico. Tukwe sports n'emico. Eje mugumize muje buri kimwe tona kiruho twatwabagambire akubanza miliyoni 3 na nenimi. Abandi abazanira hari mutimu yo gombora ya Kashari esingire Rubindi Rumba Town Council na Gori Birahari Zuro. Bushali mubanga okwesinika kutufu emitwene kikama anonya ku right ni mazina Solomon Kaitwa bari bintu abasa kubiri mpiro Kasari atera Gori Birahari Zuro. Ngo cyatwita ni batya Gori Birahari Zuro wiza imbere yensi niyo yaba muri zimwe yagwera kimenyi njya cyayikizura mizi musimo munongo kutereta tournament eji turikire twamanyani kwa boda tubentumanya mpira oka ategerezo yatugariye tujya twazana mpira mwe musimo munongo. Omusinguzi w'empaka ezi n'okuhebwa miliyoni 3 hamwe n'ente. Makuru agutwabasa kusyaho agechireti kandi wabanaga kusyaho nde Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian orumo rw'obonero ntwendezo kurara kurungi otakarga TV West. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program okumbireba Tina Events abantu babonka abine mega tent abakwasa kutebekanisa obujenyu bwawo mwene abantu bakamanya ngo wagira obujenyu ebyo kureta obutento obwenzura yaheza gwango abantu bakwateka ndabire ndiyo mbujenyu turiyo nto abantu ba speech tukashanga turiyo mwanya kandi tentine uyatire bukaragaho bwarga nko kwakorga TV West bukagwa harwe Chituze drink necho kunywa kirungi munonga no kinywa obaje ohwireho ugira amagara kandi ukosa siringi 10. The Holy Pope ajire omwiguru. The Holy Pope ajire omwiguru and we are breast kebariza kumutaho kumwemeka African ocean akabanza need to be corrected. Naba na konenshobe kasta murabu correcting ngira himustamire. Konkanito babandiza kutayagira nosha Uganda. So I'm Africa. So konka kuba abantu bona ba meetingire Papa the moment you mention Uganda Papa
tokuturaho kumwika papa akatanga ihanga ryitu yarushoma barumushomesa akaje konka shiri ihanga bageta part of Africa yaje tubona chi iri ihanga ni ihanga chi first of all ndi ihanga ry'abantu baferire dini abantu kwembo murono mugureba nguganyimba atinku bas bakasiye nku ati muntemu bakabose abantu mbareba echo chonka ensi yona nekimanya Uganda matters purangu na noko bungereza hinebe ebichuzo bi Uganda matters echo chonka Uganda chajikora very unique Uganda nabantu bakuferedini kiza yashanga empunji zona ezomo East Africa na Central zona nzihunjiro mu Uganda konka yashanga abantu kwa kuzanka kaza Kenya bazanka za Tanzania abantu abomba bareko mu camp konkito Uganda taro kiragyo kikuzibire empunji kushoreka zo mu community no empunji inorisa rokorgo mu camp abukataro road broker abuko tine hiyari empunji kurgamwe kaza kweshakira empunji ikija abantu ikije kazomwa wakari sente empunji ikija omwana kaba housemaid so bashanga empunji mu Uganda zino freedom of movement, zine freedom of worship, zine freedom of association. Echo nacho chonka chamutangaza ndio ihanga ryitu eriturum konka abantu abarum ebyo twakumanya now itobagira mu Uganda kandi tukujifa konka abantu abaheru no batwegomba kushanga nka pop ya why kari Uganda ine Uganda matters kandi empunji zona ezo East Africa nimwe abakugira problem bona niyo bakonja so the country is open biza bazom refugee camp konka refugee camp twakiturwa munza President Yoweri Museveni akaja here in Uganda very full can survive akatokitwanja so empunji tizikitwanja abukana uko abatazerite byo kuriya dika nibagenda neighbors bahinga babahebyo kuri bakuri sente nkana kivaroko nkana kigambira nkazo narambira I was surprised abashabi n'amaduka konka bagakora mu nabanya Uganda kandi bone empunji kwengu mazare niyo bina maduka empunji ine duka konka bagatunda mu nabanya Uganda kandi abatari empunji so mwesimisi yangaryanyi abokwa the holy pop takwasa kuja tinkare bagihangansi ya Africa nka Uganda ekwasa kwikiriza abantu bakagizamu bakatunga obusingi nka Uganda ati mu mchike mu Uganda ngweri hangarka tushobora kare tutatu abanya Uganda nikwe nkubireba iwe no birebota okumbireba yabane kukibwaho Kituze Farm Company Limited Tina Events omu programu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago Wildflower nekukibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusube kansa balina Glow 100 Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade. What if Arnaldo really does have a problem? How dare you say that about your own son? Someone is laughing and I have to stop it. No! Arnaldo, the way he broke for so long is nearly within my grasp. We all saw what happened to Arnaldo. Okay, yes, Jameson and Tadi Quakan Sketchuan Chaman, Isaac when the VJ Rama, back it away the flower. Jameson and Tadi Katuaka says bomber. Don't worry, what are you going to do?
20 million, Mayor. Bring it to the park within the hour. Taro chitu cha chisije kugira misuka nchitegana sakana bantu. Banyo kugira misuka bakwata kandi. Nachara bako mutwara kujantebera miliyoni 20. Okureka ngwembera tere nuchi. Bwanyuma ya Ivy Aguas okumukwata bakamuhamba. Avi. That's what you should be thinking about. Congressman, it's confirmed. Jaguar has got us. Sikangu Jaguar na Jeromiso no kana raka nembera kukwene itambara. And that Diego. Bitkandi sikangu Madrigal. Dona Jeromiso no kana ria kandi. Ninga scenario nembera kukwene itambara kuno chumunoka. Oba kwatakana baye bakabateka kunuya bakamuleta basakaba muhamba bakamuleta kunuya. Destroy his resolve. Congressman, you are Congressman atakwana Jeromiso no kana hamba kandi bamwe umbajia gwe. 20 million. Akire karu Jeromiso kana kwatakando bakweta Ronaldo.